Mitolon do Rumi Amial， 祈祷每一天。O mapakuniraay a urib， 自由的生命。Saligaka mapulong， 平安。Malatzay kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I ulit semuot siwa kusafau atsefang，45 atusir suarsa。O mapakuniraay to ko urib ako. Nauhani umitlutuay kako to sifana iso saan。诗篇119篇45节说：我要自由自在地生活，因为我遵守你的教导。Saligakaao o mapakuniraay a urib hananay i。Caay ko mitlutuay to harateng no tireng ita apatelats ko lemak. Nika umihakalungay kita to nafalutuan no kawas ami lemak to maamaan. To sakatsaaw ka tefat I raraw ko urib ita. Ato sakatsaaw ka palit no anuf no falutua a masitlay ko urib. 自由的生命不是指按照自己的意念而行为放纵，而是凡事顺服上帝的心意，使我们的生命不至于陷入罪恶中，也不至于被贪念所捆绑而迷失自我。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangao maulah kako to sifana no miso， nauhani umiparihatlayay to urib ako at umiparipahakay to falutua ako ko suar iso. Yo tutluan ako ko limuot iso mapalalan iso ko rarakatan ako itini ihkar. Apakalias to raraw ato tatiihay a lemak。主啊，我钟爱你的教导，因为你的话语使我的生命得着平安，也使我的心灵满有喜乐。当我遵行你的教导时，你必引导我当走的路，使我脱离罪恶。Pakani I dalam anay angangan nutapang Ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalemas no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。